Saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, en son anımda bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anımda bile tutmalıyım ellerini. Sevgilim, saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini. Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür bin şükür seni bana verene, yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, ne dağlar denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Bir ömür için sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür bin şükür seni bana verene, yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, ne dağlar denizler
şekerin, büyümüş nazlı kerin. Ne güzel gözlerin, canım kızım. Ваша жизнь будет понимание между собой. Ötesin, arzulara Счастье, здоровье. güzel Чего самого günler самого. canım kızım. Aydanda durursun, gözümün Вам, Джана, Аллахым, Цитуин, Ахры Хайровским, чтобы у вас все было хорошо, чтобы умели друг друга слышать, чтобы дорожили отношениями своими. Долгой совместной вам жизни, счастливой. canım kızım. Главное бесконечного счастья, чтобы тебя в той семье любили так же, как мы тебя. Büyüdün göremedim, saçlarım öremedim. Ay yüzlüm gül yüzlüm canım kızım. Oldum gelin yaşında, katkale çek başında. Ne güzel yakışmış canım kızım. Aydan da durursun, gözümün nurusun. Seni Allah korusun, korusun canım kızım. Zülüflerin örülsün. Моя любовенька, ты самый-самый счастливый, что тебя любили, уважали. Будьте бесконечно счастливы. Gül yanağın görürsün, baldan da şirinsin, şirinsin canım kızım. Kemer takmış beline, kına yakmış eline, kavuşur sevdiğine canım kızım. Bugün hoş günün senin, toyun düğünün senin. بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه. لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرري، وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قد ايه. ارسمني في ليلك نجمة ضيعي الماء في العين، اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين. انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي معك عمري. لو تطلبي مني عليا، لو تطلبي عمري كمان، هديك سنين الجاية وهكون راضي وفرحان. انت اللي وجودك جنبي حسسني ان انا انسان. ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال، عرفت في الطريقة تغير حال بحال. بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال. ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال، عرفت ان الطريقة تغير حال بحال. بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال. أنا عايزك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي. قلبي في قربك مطمن، خليك دايما قدامي. أنا قبل ما بنطق كلمة بتكمل لي كلامي. لو وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة. احساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه. حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية اعيش براه. في واحدة تملي في دارك
حبك هتقويك، تأمرها حبيبي وأمرك، هتقول شبيك لبيك جنبك والآخر عمرك، هتعيش علشان ترضيك. ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال، عرفت من الطريقة تغير حال بحال، بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال. ده من أول دقيقة لحبك قلبي بال، عرفت من الطريقة تغير حال بحال، بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال.
تديني وباقي شكر شيريني ولا تديني ولا تديني نبي لا تديني وباقي شكر شيريني ولا تديني ولا تديني نبي لا تديني وباقي شكر شيريني ولا تديني Her şey göndermez. Haydi haydi kulini gazeray. Haydi haydi kulini gazeray. Valla düdini, dilla düdini. Vaki şeker şirini. Valla düdini, billa düdini. Vaki şeker şirini. Valla düdini, تديني بالله تديني ولا شكر شيليني ولا تديني باي 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 Саула, девочки, это была только репетиция. Со звуком что-то. 3, 2, 1. Раз, два, три. Хончасында var badamı, noğuludu şirindi. Her bir güzel damı çıksın yukarı. Düngür adamı, yol verin, düngür gelir. Hemen ziz adam gelir. Встречаем наших düngürü, susmadan gürültülü alkışları iznanıyla. Can düngürler, buyuruz. Yar yana geline bakın geline. Yar yana kına yapmış eline. Yar yana çalsın al zurnalar. Yar yana güle gelsin güller. Yar yana çalsın al zurnalar. Yar yana güle gelsin güller. Yar yana Vay vay vay. Ay ay geline bakın geline. Yar yana kına yapmış eline. Yar yana geline bakın geline. Yar yana kına yapmış eline. Yar yana çalsın al zurnalar. Yar yana güle gelsin güngürler. Yar yana çalsın al zurnalar. Yar yana güle gelsin güngürler. Yar yana Vay vay vay. Düngürler hoş geldiniz, safa geldiniz. Buyuruz, herkes güzel yerine iyilersin. Gözünüz aydın olsun. Allah iki tarafa da iki semte de hayırlı günler kısmet nasip etsin. Düngürler buyuruz, sofralarımız açık, yollarımız her zaman böyle açık olsun. Hoş geldiniz, safalar geldiniz. Можно düngürам аплодисменты, пожалуйста, неустанные, громогласные, звонкие. Sağ olun, Allah razı olsun hepinizden. Дай Бог всем здоровья и радости. Сегодня очередное прекрасное событие. Сегодня наша красавица Алина открывает двери в свою новую семейную жизнь. Yolu açık olsun. Allah-u Teala'nın niyetleri var, dilekleri var. Bacı, gözümüz aydın olsun. Я вас поздравляю от всей души. Сегодня ваша прекрасная девочка, ваша прекрасная дочь. Начинает. Только такая королева могла родить достойного сына, такого сына. Давайте поаплодируем этой скромной, прекрасной ханым. Gözünüz aydın olsun bacı. Искренне вас поздравляю. И папу, конечно же, хотелось бы увидеть. Güzel beyimizin babası, atası,
Аллах хайырлетsin, gözünüz aydın olsun. Ну что ж, пока наши гости занимают свои места, я вас благодарю, можете присоединиться к трапезе. Атмосфера прекрасная сегодня в этом зале ресторана «Ритм». Волшебные события, связанные с девичьей свадьбой. По-казахски говорят «узату», по-турецки «кына гежеси», по-русски «проводы невесты». Всем хорошего настроения, отличного времяпрепровождения. Тоймус хейлёсун, gözümüz aydın olsun. Buyuruz, hürmetli konaklar. Буквально через 5 минут, как только наши все гости соберутся в этот зал, я приглашу нашу несравненную, потрясающую Гялин.
Yetişirdir toy akşamı, getir yandırın şamı, gelsin gelin hanımı, ay kız toyun mübarek, Alina toyunu mübarek olsun. Koy bütün ballarımızın çırağı yansın, bu zalda da ışıklar sonsun. Buyuruz. Так, я попрошу в зале приглушить свет. Сегодня для каждой девушки, наверное, это такое особенное событие. Я хочу, чтобы оно было таким волшебным, красивым, нежным, трогательным и в то же время позитивным. Спасибо всем. Полная тишина в зале. Я попрошу всех занять свои места. Köylere sona gelsin, delleri yana gelsin. Keşke bütün kızlara cennetten hına gelsin. Güzel gelimizi davet ediyoruz. Anam en gelin köçürem, dur destele cehizini. Anam en gelin köçürem, okşa öz bu üzümü. Anamın gelin köçüren, el kızına maşallah, bəxti de kendi gibi güzel olsun diye inşallah babasıyla birlikte gelimizi davet ediyoruz. Arzuların yanar şamı, bu laylamın son akşamı. Oku yola sağ balanı, anam en gelin köçürem. Anam en gelin köçürem, dur destele cehizini. Anam en gelin köçürem, okşa öz bu üzümü. Hemen gelsin güzel gelimize, gelin geçirse, yolun açık olsun. Güzel gelimize gürültülü susmadan alkışlar. Kına yakırlar elime, çelenk düzürler telime. Arzumdu kardeşim gelir, kırmızı bağlar belime. Anam en gelin köçürem, dur destele cehizini. Anam en gelin köçürem, okşa öz bu üzümü. Anamın gelin geçiren, bugün veda günü, yarın uğurlu anne. Bacıma söyle üzülmesin, bu köprüden o da geçsin. Çok sağ olun. Kınam behiş nişanesi, kınada cennet. Bugün gelin oldun canım benim. Ana babanın değil elin oldun. El kızına maşallah. Bəxti de kendi gibi güzel olsun inşallah. Hoş geldin meleğlerin güzeli. Sen göyden ilen bir meleksen. Türk gelini, meleklerin güzeli sen. Güzel gelini. Her günümüz hoş olsun. Böyle toy düğün olsun. Ay oğlanın babası. Gözünüz aydın olsun. Her günümüz hoş olsun. Böyle toy düğün olsun. Ay oğlanın annesi. Gözünüz aydın olsun. Şimdi davet ederim oğlanın babasını. Gelsin Nuruzlu gelinimizin açsın. И под наши бурные аплодисменты, дорогие друзья, лицо своей луноликой дочери открывает самый счастливый Кайната. Встречаем! Gelin oldun, gelin kızım, yanımdayım mübarek. Браво! Gelin oldun, gelin kızım, yanımdayım Güzel anası. mübarek. Gözünüz aydın olsun. Şu tarafa geçin. Anadan biraz hat leke nasip Ay oldu maşallah. kızıma. Света Ханым, пройдите, пожалуйста, туда. Giydi gelinlik Aşk olsun. sen Hürmetli kaynata kaynana gelimizin Шамиль Бей, Света Ханым, я вас искренне поздравляю с этим прекрасным событием. Причиной ваших родственных уст стала эта невероятно прекрасная девушка. Allah бәхетле etsin, талайлы etsin. Allah Teala başa boya çıkartsın. Bizde değiller anasına bak,
Казанал. Надирочка, я вас приглашаю. Наша прекрасная мама, которая воспитала, вырастила эту чудесную девочку. Давайте поаплодируем и ей. Сегодня она с гордо поднятой головой провожает свою дочь в счастливую семейную жизнь. Ну и, конечно же, папа, который внес свой вклад в воспитание своей дочери. Yusuf Bey, buyursun gelsin gelimizin babası. Alkışlarımızın ile. Gelimizin atası, babası. Buyursun. Пригласите, пожалуйста, ее папу. Ну что ж, уважаемые мамы, сегодня такое красивое событие. Я вас искренне поздравляю. İki ocak arasına, iki ev arasına bu köprüyü salan gelin bacımızın inşallah gittiği yerde bəxtli olsun, taylaylı olsun, zürriyetli olsun. Анасының да yüzü her zaman ақ olsun. Пусть построит такую семью, крепкую, счастливую, чтобы все, глядя на нее, гордились, чтобы твои родители всегда смотрели и никогда не стыдились за воспитание, которое они дали тебе. Поэтому, дорогие друзья, я хочу попросить папы, bugün dost, arkadaş, düngür olarak babalar birbirine güçlü el versin kardeş gibi, analar da birbirine sarılsın. Обнимитесь, дорогие родители. Прекрасно, прекрасно, замечательно. На этой прекрасной ноте я попрошу нашу фотограф, пожалуйста, Зариночка, сделать красивое памятное фото. Bugün sen gelinsen, yolun açık olsun. Bugün veda günün. Sabah uğurlar anne diyesen, bacıma söyledi üzülme sen. Bu köprüden o da geçsin. Allah зюрриятли etsin, талайли etsin. Самое главное, конечно же, для каждой из нас это личное счастье наших детей. Пусть ваши дети будут самыми счастливыми, построят крепкие семейные узы. Ну что ж, дорогие друзья, на этой ноте я бы хотела пригласить того самого, который отныне и вовек ее, иншаллах, супруг и любимый человек. Я приглашаю нашего Камала под бурные аплодисменты. Bey gelsin, жених gelsin. Gürültülü alkışlarla beyimizi çağırın. Bir güzel alkışlarınızdan ile. Ay maşallah bizim damat beyimize. Eniştemiz sağ olsun. Geliyor, geliyor, hemen geliyor. Ay takibi kudretli, kolları kuvvetli, eşke sağa geldi, elbette sen de oldu dallar, dallar oldu dallar, dallar oldu dallar, düşmana bildirdi, dallar oldu dallar, dallar oldu dallar. Sağ ol sen. Давайте бурными аплодисментами Dallar встретим. oldu dallar, dallar oldu dallar. Can can damadımız sağ olsun. Браво, браво! Ay dağ gibi kudretli, kolları kuvvetli, eşke sağa geldi, hürmeti sendli, içinde çok renkli. Еще раз бурные овации, друзья. Maşallah, maşallah bizim beyle geline. Tirne güzel boyuna yaraşır bey gelin. Bütün eller gelipti toyuna, Alina gelin. Gelipti toyuna yakın taraflarız. Allah sizi бахтли etsin. Сегодня, дорогие друзья, в Республике Казахстан родилась еще одна красивая семья. Давайте отметим этот факт бурными овациями. Дорогие Камал и Алина, ваши руки соединились сегодня в крепком союзе. Allah sizi korusun, nazar belədən, pis gözdən. Пусть Всевышний Аллах бережет ваш союз. Сегодня вы такие красивые, счастливые, молодые и смотрите друг на друга с такой любовью. Храните остроту своих чувств. Никогда не изменяйте традиции. Самое главное, любите и уважайте тех, кто вам даровал эту жизнь, ваших родителей. Сегодня ваши папы и мамы гордо смотрят на вас и мечтают в предвкушении о том, что вы построите крепкий семейный союз. Будьте вместе. Birleşen elleriniz hiçbir vakit ayrılmasın. Ve Kamal, помните, что bu güzel hanımın başının
tacısınız. Ömür boyu sizin olsun sevgiliniz, ilacınız olsun. Бахтли olun, dalaylı olsun. Я попрошу жениха пригласить нашу красивую невесту занять ваши почетные места. Пройдите, пожалуйста, к этому шатру под наши бурные овации. Какой у нас жених, машаллах, красивый даже. А какая невеста ничем не уступает ему. Я уже мысленно представляю, какие у вас будут внуки красивые, Надира Ханым. Какие будут внуки şıkarные, красивые. Maşallah. Çok güzel birbirine yakıştılar. Allah birbirine her zaman böyle birbirinden ayırmasın, şirin gözle baksınlar. Бахтли olsunlar, taraylı olsunlar. Спасибо нашим музыкантам, Камалу. Ну что ж, дорогие друзья, hürmetli cemaat. Birinci söz verilir gelimizin dedesine, nenesine. Запечатлеть молодых вдвоем несколько фото сделать, а потом Камал присоединится к своим родственникам. Davet etmek istiyorum bizim hürmetli Ballı nenesi Süleyman dedesi. Davet ediyorum sizleri. Toy düğünümüzü ofisyalini açsınlar. Bu cemaate hoş geldiniz desinler. Ballı nene, Süleyman dede buraya geliz. Geliz buraya. Süleyman dede. Torunların toy düğünü gördünüz. İnşallah gün o gün olsun bu cayların çocukların toyunda da bile güzel sözler diyesiniz. Kamal kardeş buyur hele kamerayı bile getir bile duruz. Süleyman dedesi. Allah ömrünüzü uzun etsin ikizinde. Allah ömrünüzü uzun etsin ikizinde. Allah bir yastıkta kocalsın. Şerli çocuklu torunlu olun da ömrünüz uzun olsun. Amin. Allah razı olsun. Sağ ol değil mi? Allah razı olsun. Cemaat, şafa geldiniz, hoş geldiniz. Bugünkü hayırlı toyumuza, Alina'mızın toyuna Allah sizden razı olsun. Allah sizin evlerinizde de toylar nasip etsin. Alina'mız kelli çocuklu olsun. Bahtlı olsun. Bir yastıkta Allah kocaltsın bunları. Torunları sahibi olsun, torun sahibi olsunlar. Üngürlerden de Allah razı olsun. Cemaat Allah razı olsun. Bir hayırlı günümüze ulaştık. Allah her birimizin kapısında bir hayırlı günler olsun. Alinamız gittiği yerde de köklü binali olsun. Kelli çocuklu olsun. Bir yastıkta kocalsın. Her vakit hürmetli, gövüşatlı gelin olsun. Behtli olsunlar. Dedesi nenesi çok uzun ömür gün görsünler inşallah. Torunların eve neticelerini her zaman sevinsinler. Sağ olsunlar dede nenesi. Fotona pamet. Ana canım benim, baba canım benim, her zaman yanımda, o kanadım benim. Ana canım benim, baba canım benim, her zaman yanımda, o kanadım benim. Dedesi nenesi yaşasın. Ana canım benim, baba canım benim, her zaman yanımda, ol kanadım benim. Ana canım benim, baba canım benim, her zaman yanımda, ol kanadım benim. Ay maşallah. Birini istemledim, birini cennetim, tükenmesiz üçün verduğun emeğim. Birini istemledim, birini cennetim, tükenmesiz üçün verduğun emeğim. Ana canım benim, baba canım benim, her zaman yanımda, o kanadım benim. Ana canım benim, baba canım
Yanımda olmadıysan hangi derdi ben yana. Vay vay vay. Cennet buldum alan, yanımda olmadıysan hangi derdi ben yana. Çok sağ olun. Не хотелось бы, чтобы наша красавица стояла на ногах. Ona göre Şamil kaynatasından izin almak istedim. Kaynanası, dedeleri izin versin. С вашего позволения пусть она сядет. Olur mu? İzindir mi? Kaynatasının izin olsa gelimiz otursun. Ne diyorsunuz? İzindir. Allah razı olsun. Алиночка, после фотосессии можешь сесть. Allah razı olsun kaynatandan, kaynanandan izin verdiler. Dedeleri, neneleri. Sağ olun. Спасибо огромное. Выросла дочь Надира. А кажется, ведь вчера куклы свои играла принцесса твоя. Выросла дочь, стала такой красивой, нежной. От родителей она взяла все самое лучшее. Во всем этом ваша заслуга в первую очередь. Сегодня вы достойно провожаете ее. Я знаю, сколько вы вложили сил, усилия, чтобы вырастить, воспитать дочь. В наше время это сделать непросто, потому что мы все мамы знаем. И тем более воспитать, прививать в ней все самые качества, которые необходимы достойной турецкой снохе. Я думаю, что в доме, в котором она будет, не только как сноха, как родная дочь, я искренне верю, что наша Светлана Ханым принимает ее как дочь родной, да? Коммуницировать, потому что обряд Хны без вашего участия никак. Светлана Ханым, сау оласыз. Я вас искренне поздравляю с дочерью. У вас есть дочери? Есть, да? Ну а на следующее еще раз я вас поздравляю. Пусть она в вашем доме будет самым ярким украшением. Пусть ваш очаг принесет тепло, добро и баракат. И радует вас внуками. Как минимум, у нас же говорят, Аллах едды кочугул версен, то бишь 7 здоровых, красивых мальчиков и как минимум 3 девочки. Спасибо огромное. Дорогие друзья, я снова перехожу к словам поздравления. Burada güzel gelin bacımızın dedeleri, neneleri oturuyor. Allah onlara hepsine uzun ömür gün nasip eylesin. Buraya davet etmek isterim. Aliko dede, Sarıngül nene, Hampaşa nene, Nuriye nene, Paşa dede, Gülsenem nene, Gülpaşa nene, Narçı nene. Buyursunlar gelsinler güzel neneleri, dedeleri. Narçı Hanım gelsin. Aliko dede. Дядь Паша, дорогой, вырос. Тетя Сара, Sarıngül nene. Gel hele, güzelim benim. Gel. Как приятно видеть своих добрых знакомых. Дядь Паша, я никого не целую, но вас поцелую. Но я надеюсь, Sarıngül бачи не против. Потому что я вас очень сильно люблю, gerçekten de. Çok sizleri seviyorum. Allah uzun ömür günü hepinize versin. Ну вот среди таких джигитов, не знаешь, кто старше, кто младше, Aliko dedemiz mi büyüktür, Paşa dedemiz mi büyüktür? Вот вас выделили, видите? Buyuruz. Cemaat, Nadira, Yusuf, toyuz hayırlı olsun, Sarıngül, yaşa. Toyuz hayırlı olsun, yüzünüz ak olsun, cemaattan Allah razı olsun, komşuları bırakmıyorsunuz, gelirsiniz, eylova karışıyorsunuz. Bir tek adam onu edemez, hep komşu lazım. Sağ olun, var olun. Allah başa boya çıkartsın, cahilleri. Allah bir yastıkta kocaltsın. Çelli çocuklu olsun. No, yüzünüz az ak olsun, hadi. Yüzka. Давай. Yusuf, Nadira, toyuz hayırlı olsun. Allah hayırlı. Allah başa boya çıkarsın. Allah iki çiçeği bir yas dokuz alsın. Allah dingüzü başa boya çıkarsın. Hemeşe kelli çocuklu olsun. Siz de, biz de beraber kel çocuk olanda gülah, hacedak oynayak. Sağ olun, var olun. Nadira, Yusuf, Allah hayırlı etsin toyuzu. Allah iki çiçeği de bekli etsin.
Çerli çocuklu etsin, gittiği yerinde iyisizsin, nasıl diyorlar Kazaklarda. Düngüllük, 1000 yıllık olsun. Allah başa boya çıkartsın. Dostluk olsun. Ne diyeyim? Her iyiliklerine canınız istiyor. Kamal, Aylinaçka. Будьте счастливы. Canım, bəxtli olun. Çocuklu olun. Yusuf canım, Nadira kızım, toyuz hayırlı olsun. Alina, Kamal eniştemiz, Alina kızım, bakıtlı olun. Ömrünüz uzun olsun, küllü külfetli. Torun sahibine de yetin canım. Hemişe hürmetli olun. İki taraflı, papan, maman, kaynanan, kaynatan, onların tarafları, hürmetini tut hemişe. Ты это умеешь, canım. И всегда будь такой. Bakıtlı olun. Nadira, Yusuf, toyuz hayırlı olsun. Allah iki çiçeği bir yastıkta kocaltsın. Счастья, будьте самыми счастливыми. Cemaatimiz sağ olsun, toyuz hayırlı olsun. Yusuf, Nadira göz aydın olsun. Allah başa boya çıkartsın. Allah çelli çocuklu, analı, babalı olsun. Поздравляю, доча. Люблю, целую. Надира, Юсуф, поздравляю вас с таким знаменательным днем. Желаю, Алина, тебе семейной, долгой, счастливой жизни, счастья, всего-всего хорошего. Nadiraçka, Yusuf, toyuz hayırlı olsun. Allah bir yastıkta kocalsın sizi. Düngürler sizin de gözünüz aydın olsun. Böyle güzel terbiyeli kızı alıyorsunuz. İnşallah yola götürürsünüz. İyi yaşasınlar. Bir yastıkta kocalsınlar. Torunların toruna yetsinler. Поздравляю вас, доча. Красавица наша, поздравляю вас. Sağ olun. Gelin şimdi hepimiz beraber красивое фото сделаем. Вот так, birbirinize yakın. Подождите, дядя, не торопитесь. Yusuf Bey, siz de böyle yakın. Надирочка, пожалуйста, пройдите красивое фото на память. Bundan sonra bir güzel танцевальный с переходом в Говент. Can maestro, can. Can. Olursa güzel olsun, benim gönlümü eyler. Ey ağalar, emekler, şirkileri kim eyler? Olursa güzel olsun, benim gönlümü eyler. Can Kamal biliyor. Hay hay. Ağlam onun dırdırı, sevdiğini merdini. Seversen bir güzel sen, çekme çirkin derdini. Ağlanmanın dırdırı, sevdiğini merdini. Seversen bir güzel sen, çekme çirkin derdini. Ay ağalar, bekler, çirkileri kim eyler? Olursa güzel olsun, benim gönlümü eyler. Ey ağalar, bekler, çirkileri kim eyler? Olursa güzel olsun, benim gönlümü eyler. Ay maşallah can. Sulara değil akmasın, deryaları yıkmasın. Kör olsun ay kız gözün, başkasına bakmasın. Sulara değil akmasın, deryaları yıkmasın. Kör olsun ay kız gözün, başkasına bakmasın. Can. Of yıldız saydım ben honiki. Yola çıktım yar hariki. Yıldız saydım ben honiki.
çıktım yar hariki. Hey sulara değil akmasın, deryaları yıkmasın. Kör olsun ay kız gözün başkasına bakmasın. Sulara değil akmasın, deryaları yıkmasın. Kör olsun ay kız gözün başkasına bakmasın. Çam çam çam. Oğlum Erzurum'dan Erzincan'a yol gider. Erzurum'dan Erzincan'a yol gider. Ankara derse derse gül gider. Ankara derse derse gül gider. Yer yeri haydaran sen yeri. Bekletme haribe gidin geri. Yer yeri haydaran sen yeri. Bekletme haribe gidin geri. Can can can. Ay ay Erzurum parçalara yol gider. Erzurum parçalara yol gider. Bekledim yarim dön gelmedi. Bekledim yarim dön gelmedi. Yer yeri haydar ağam sen yeri. Bekletme haribe gidin geri. Yer yeri haydar ağam sen yeri. Bekletme haribe gidin geri. Can can can. Hadi. Halay gelsin, halay. Gomen. Ay 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 hatım bana Jiboy ditnate Şaye geçegez Bökhon jibiden sete Rahamçı şagir Devşirin yate Nene gül bu gezu Nelali Neven kuynate Cana bereşi Ay ay nafas bravım Narınç malave Degeme en sadıme terin abim Şkaler
biraz o. Alkışlar gelsin. Can, alkışlar. Beraber alkışlar gelsin. Can şeydeki. Aho, Rabbe küçüge, zor sancı manşem. Abi bu hırıldara, nereye zulekşem. Rabbe küçüge, zor sancı manşem. Abi bu hırıldara, nereye zulekşem. Hey, nakmazıya kurtar, ramşami reşem. Nakmazıya bir zamana, sen beni reşem. Nakmazıya kurtar, ramşami reşem. Nakmazıya bir zamana, sen beni reşem. Haydi. Hello, check out my video. Bishi, şöyle. Son 2, 3, 4. Hadi alkışlar gelsin. Hadi Güler Mete, alkışlar. Can Kamal video. Aho, Rabbe hürmeti, Sultan Meymune, Abgulu Dara, Meymune Mebine, Rabbe hürmeti, Sultan Meymune, Abgulu Dara, Meymune Bine. Hey, nakmazı kurtar, akşamı reşen, nakmazı bir sana, zıbeli reşen, nakmazı kurtar, akşamı reşen, nakmazı bir sana, zıbeli reşen. Şervano, gezyada ki kurbano, dubne hiri tolame, kadesti kona bir şarno. Şervano, ay şervano, gezyada ki kurbano, dubne hiri tolame, kadesti kona bir şarno. Şervano, ay şervano. Can. Ay şervano, şerla gomez gorite, dilge yare parate, tebe gelen sene mellano. Şervano,
Машаллах. Сау olun. Отличное начало прекрасного, веселого вечера. Sağ olsun Kamal Video. Allah razı olsun buraya yığılan cemaate de herkesin evinde bile güzel iyilikler olsun. Güzel gelin ay gelin, yoktur senet ay gelin. Bugün bir gelinsen, sabah bir ana, bir günü Alina. Olasın sen de kaynana inşallah. Allah o günlere ulaştırsın. Şimdi buraya davet etmek isterim bizim hürmetli Celali emisi, Rinat emisi, Latik emisi, Ziradin emisi, Raşid emisi. Buyuruz. Emiler var olsunlar. Buyuruz. Дяди, уважаемые дяди, Джалали эмиси, Ринат эмиси, Лятик эмиси, Зирадин эмиси, Рашид эмиси. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Buyuruz. Raşit bu hoş geldiniz. Sizleri hoş gördük. Çok sevindim sizi burada gördük. Allah razı olsun. Buyuruz, emiler sağ olsunlar. С кого начнем? Алина, поздравляю тебя с этим замечательным днем. Желаю счастья, успехов, долгих лет жизни, семейного благополучия, любви, семье главное, взаимопонимание вам. Всем присутствующим тоже желаю таких хороших дней. Будь счастлива, Алина. Аллах тойзи хайрли етсін. Алина, 5 лет назад ты на моей свадьбе говорила мне поздравления. Вот сегодня такой день. Поздравляю тебя с таким прекрасным днем. Желаю тебе всего-всего наилучшего. Семейной любви, благополучия. Главное счастье. Поздравляю. Toyuz hayırlı olsun. Toyumuz hayırlı olsun. Alina canım, желаю тебе счастья, здоровья. Allah hayırlı ömür gün versin. Anasa, babasa. Рука об руку всю жизнь. Огромного счастья, любви. Будьте самыми счастливыми. Самого малого. Nаш Тамада. Zarina Tamada. Sağ olsunlar emileri. Yusuf Bey, siz de gelin bir güzel foto. Надирочка, красивое фото на память. Это, конечно же, залог успеха любого мероприятия – это веселье, радость. Поэтому herkes çıksın meydana. Bu meydan boş kalmasın. Can can can. Hay hay. Hay hay. Hele kardeş hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayaklarını yanması yoksa saçar hoş musan? Hele kardeş hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayaklarını yanması yoksa saçar hoş musan? Can can. Ay ay bu derenin uzunu kıramadım uzunu. Alıp çerkez kızını çekemedim dansını. Alıp çerkez kızını çekemedim dansını. Hele kardeş hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yanması yoksa saçar hoş musan? Hele kardeş hoş musan, dolu musan, boş musan? Ayakların yanması yoksa saçar hoş musan? Can 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 can. Hele İslam. Ezemden olan, boyu mezeden olan, İlkleri dergide, kızlar gözüden olan. Aman sana kız vermez, gel bana kazan olan. Aman sana kız vermez, gel bana kazan olan.
сразу лизги, да не расходимся. Посвящаю я тебе эту песню, дорогой. С днем рождения тебя, счастья, долгой жизни вам. Дай Аллах твоей душе все, что мог ты пожелать. Дай Аллах твоей душе все, что мог ты пожелать. Чтоб дороги и мечты, жизнь как краски радуги. Знаю, парень, ты лихой, добрый, верный и крутой. Брат ты мой, дорогой ты мой. Ай, Руслан, золотой ты мой. Дой курьей, песня полети. Песни этой душу заводи. Всей душой любим мы тебя. И красавицу твою зеленоглазую. Моя звезда освещала жизнь твою. Брат ты мой, дорогой ты мой. Ай, Руслан, дорогой ты мой. Дой курьей, всей душой любим мы тебя. И красавицу твою зеленоглазую. وسميح إما بركت لي خريح وآخر يرسي خلدها ومنا نندي كبير إيغا بس يدوي كريور زيارة تشتسي لحير ومي يزاحيونا حيداي بيحنا غزيور إيغا الضحى هردي قحوم سرادي كبير داخرها إيغا لشيسا زيادة داش خيلنا ملغزة نفسا يشمشي بيزكي لقناش دي الاديوش يا مرحبا يا زرسرشكا. Браво, поддержим, девочки! Айда, спасибо. Чё, Саулу? Спасибо. Аллах разу olsun. Дорогие друзья, предлагаю розыгрыш. В руках у меня совсем хрустящая новая купюра 5000 тенге. Здесь ничего сложного нет, не надо танцевать, не надо петь. Возьмите все свои номера телефона. Телефоны возьмите в руки, пожалуйста. Телефоны возьмите в руки. Сейчас вы набираете цифры. Цифры набираете. И первым, кто дозвонится, получит эту купюру. Я называю цифру. Итак, 8 702 3 5 0 77 01. Поехали. Так. Итак, первым дозвонился номер 778 518 36 04. Кто это? Браво! Где ты, воин? Машаллах! Аплодисменты! Первым дозвонился этот красавчик Джигит. Как вас зовут? Анвар. Анвар, я вас поздравляю. И эти 5000 вы заслужили. Аплодисменты Анвару. Анвар, от нас просто так не уходят. Нужно станцевать. Да, нужно станцевать. Поэтому Анвару хороший музыкальный подарок и его группа поддержки. Девочек, конечно, можно. Хорошую музыку, пожалуйста. Буйрун, для Анвара, победителя нашего сегодняшнего конкурса. Dağlara cem düşen
Это я поняла, что невеста, да? Супруга, машаллах. Allah sizde her zaman böyle бәхетле etsin, değerli dostlar. Для Юсуф Бея здесь сидит очень важный человек для этой семьи. Bu güzel aileye küçük zamandan büyüden, çok emek eden bizim Lala nenemiz, Lala anamızı davet etmek istiyorum. Lala hanım, Lala ana neredesin? Где наша бабушка Лала? Lala ana. Allah eski gününüzü vermesin. Çok emek etmiş, büyütmüş bu güzel aileyi. Lala nenemiz var olsun, sağlam olsun. Gel hele güzel. Bu sofrada kim gene oturuyor, kimine? Oğulları çıksınlar. Aziz, Ramiz, buyuruz. Anasıyla beraber, мама вместе, ее сыновья, Азиз, Рамис, пожалуйста, buyuruz. Hoş gördük Lalana. Gözünüz aydın olsun, sizin de Allah hayırlı etsin. İyi ki varsınız, iyi ki bugünkü güzel günümüzde bizle berabersiniz. Buyuruz. Sağ olun söz verenler, Allah saklasın sizleri. Safa geldiniz, hoş geldiniz aziz konaklar. Bugünkü gün Süleyman Kemaloğlan'ın, Ali'nin hayırlı günü, şad günü, hayırlı, bakıtlı olsunlar. Allah bu iki çiçeği bir yastıkta çıt kocalsın. Ömürlü uzun etsin, bakıtlı olsun, çerli çocuklu olsun. Allah Yusuf oğlumuzu, Nadire kızımızı, Allah gözleri aydın olsun. Hemeşe bile toy düğün olsun, iyi günlerde bulunak. Allah hemeşe üstünde olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Пусть будут счастливы. Поздравляю вас. Sağ olun, Allah razı olsun Lala Hanım. Allah size uzun ömür gün nasip etsin. Çocukların, torunlarının, nebelerin, neticelerin toyu göresiniz inşallah. Bir güzel fotoğraf payment, Lala anamızın hürmetine, şerefine, oğulların hürmetine bir güzel türkü seslensin. Can can. Ay ay anam sana kurban olayım. Anam sana hayran olayım. Anam sana kurban olayım. Anam sen benim anam. Anam sana kurban olayım. Anam sana hayran olayım. Anam sana kurban olayım. Anam sen benim anam. Ay ay. Cane cane. Ay ay geceler yatmadım laylam çaldı. Uykusuz geceler kanamı aldı. Geceler yatmadım laylam çaldı. Uykusuz geceler kanamı aldı. Anam sana kurban olayım. Anam sana hayran olayım. Anam sana kurban olayım. Anam sen benim anam. Anam sana kurban olayım. Anam sana hayran olayım. Anam sana kurban olayım. Anam sen benim anam. Can can. Sanlar girişin elime ireme, hayran girişin elime ireme, gibi deli divan olmaz meyreme, senin
Спасибо всем, Allah razı olsun. Hepinizden toy günümüz devam eder. Şimdi buraya davet etmek isterim. Bizim hürmetli dayılar, halalar, ablalar var olsunlar. Nigar BBC, Sveta BBC, Laçin dayısı, Farida abla, Halida halası. Buyuruz, halalar, bibiler, dayılar, ablalar var olsunlar. Дяди и тети, пожалуйста, бюрус, все вместе, оперативно, красиво. Как только я озвучила имена тостующих, пожалуйста, прошу вас, buyuruz, не стесняйтесь. Sağ olsunlar bizim hürmetli ablalar, bibiler, dayılar. Buyuruz, hoş geldiniz, Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun geldiniz. Молодоженам я желаю всего самого наилучшего, радости, семейного благополучия. Алиночка, Алтуном, насколько ты красива, умна, талантлива, в этом нет сомнений. Ты выросла на моих глазах, поэтому переполняет чувства. Алина, крепкого тебе счастья, чтобы ваша семейная жизнь была крепка, крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни тебе, всем твоим родным и близким, а значит всем присутствующим. Алиночка, я думаю, ты выбрала человека по душе, близкому к сердцу и душе. Я очень рада за тебя. Крепкого тебе здоровья, удачи тебе во всем, семейного благополучия. Alina balam, toyun hayırlı olsun. Самого надежного счастья тебе, семейного благополучия тебе. Алиночка, Джаном, я тоже тебя поздравляю с этим прекрасным твоим днем. Пожелаю тебе я самое главное счастье, чтобы вы всегда друг друга любили, ценили, уважали старших, младших, чтобы у вас всегда все было хорошо. Сау, остальные присоединяются. Ну, на такой красивой ноте, пожалуйста, фото на память. Маэстро, хороший музыкальный подарок для наших родных и близких. И после, конечно же, готовятся наши дюнгюры, наши замечательные дюнгюры. Всем радости, добра и счастья. Ну что ж, танцуют родные и близкие. Ezeli yetişmene
Can can can. Hazarım ola hacide, çok yemiş geldi. Hazarım ola hacide. Шире, шире, бери шире.
خوشتی خیسو خورده من آدنا نوانه نشت بیچه نگی خوشتی خیسو خورده من آدنا نوانه Спасибо. Спасибо огромное всем. Дорогие друзья, хурметli достар, бүгін біздің Алина қызымыздың ұзаты құтты болсын, как у нас говорят в Казахстане, құдалық 1000 жылдық, күйеу бала 100 жылдық, что означает сватовство на 1000 лет, а зять всего лишь на 100. Я с большим превеликим удовольствием хочу пригласить людей, которые принимают в свою семью эту хрупкую, потрясающую, красивую девушку, нашу Алину. Bizim təzə düngülər, gene de diyelim Allah-u Teala düngülüğünüzü möhkem etsin, güçlü etsin. Her vakit birbirine şirşilik gözle bakasınız. Buyursun bizim təzə düngüller. И слово назовем Жанат Будалар. Приглашаем. Шамиль Бей, Светлана Ханым, вся делегация düngülер.
Düngürlerimiz sağ olsun. Buyuruz düngürler. Sveta Hanım. Düngür taraftan buyuruz. Бойрус. Салудис. Наши замечательные кудалар, наши новые родственники, дорогие сваты, Шамиль Бей, Светлана Ханым со своей делегацией, замечательных бегюров. Шамиль Бей, sizin taraftan sizin kardeşleriniz vardı. Bizim Sveta bacımızın tarafları buyursunlar hepsi. Düngüler gözünüz aydın olsun, Allah hayırlı etsin. Buyuruz. Ну как мы думали, говорит, чтобы он снял и свадьбу сейчас удобно начала. Я говорю, конечно, вот так удобно. Это вообще бонусный? Tamam da bacı, sağ ol sözlerine sağ olsun. Наконец-то dojдались. Qadrli qonaqlar, hoş gelirsiniz, safa gelirsiniz. Bugün yığılmışıq biz bu iki cahil çiçeğimizin bakıtlı ömürlü yolunu açıyoruz. İki cahil çiçeğimiz bakıtlı olsunlar, ömürleri uzak olsun, oğluşaklı olsunlar. Gelen konaklarımız sağ salamat olsun. Her zaman böyle kapınızda toy düğünler geçsin. Bizim Kazakistan memleketimiz sağ salamat olsun. Geldiğinize sağ olun. Самое главное, молодым желаю счастья, здоровья, долгих лет им всего благополучия, да, чтобы все у них было в будущем, всего хорошего. Спасибо, дорогие гости, нас встретили, мы очень рады нашей девочке, мы ее ждем, нашу семью, все, мы очень счастливы, желаю, чтобы она всегда гордилась, да, что родители так все смогли проводить ее, как положено, достойно все. Счастья моим детям я желаю. Пусть будут друг другу опорой в жизни и всего самого хорошего. Ждем Алиночку нашу дома. Я поздравляю молодых. И от всей души вам желаю, будьте счастливы. Хочу пожелать вам большой любви на всю жизнь. Будьте счастливы. Уважаемые гости, дамы и господа, добрый вечер. Сегодняшний это банкет, свадьба посвящается нашим молодым. Конечно, мы нашим молодым желаем всего наилучшего, счастья, богатства, побольше детей. Пусть живут столько, сколько им вздумается. Так, также я хочу сказать нашим гостям, спасибо, уважаемые гости, что уважили, пришли. Сегодняшнее это застолье и музыка, все посвящается для вас. Ешьте, пейте, веселитесь. За счастье наших молодых. Аплодисменты, уважаемые гости. Хотя бы немножко. Спасибо нашей тамаде. Anahtarlar sağ olsun, gözünüz aydın olsun. Her zaman böyle kapınızda toy düğünler geçsin. Sağ olun. Спасибо огромное. Азюрмәтле джамаат, уважаемые аналар, бабалар, баджи, кардашлар, уважаемые коллеги и друзья, хочу обратить внимание на роскошный букет цветов, который находится в руках этой прекрасной девушки. И не только. Эти цветы предназначены нашей Надир Ханым. Да, и это малая доля того, что они могут сделать. И роскошный подарок от Свету и ее свати, нашей дорогой Надир Ханым. У нас говорят сюда «к» за молоко вскормленной матери. Аплодисменты! Это роскошное ювелирное украшение в виде кольца даруется маме Алины за ее труд, воспитание. И действительно такой огромный труд – вырастить, воспитать дочь.
Надира Бачи, вы этого заслуживаете, и даже больше я вам скажу. Это всего лишь малый процент того, что они могут для вас сделать. Потому что наша Алиночка, я поднимаю 5 пальцев и хочу сказать о ее достоинствах. Первое достоинство – это воспитание. Второе достоинство – это красота. Третье достоинство – это невероятный ум и талант. Она у нас талантливый дизайнер, как она рисует, как она шьет. Друзья мои, я думаю, кто близко с ней знаком, ее подруги, девочки, дайте аплодисменты ответные, если мои слова это правда. Она красивая, она очень хорошая девушка. Я думаю, что Светлана Ханым, Всевышний Аллах, Шамильбеем, вам даровал именно такую девочку, о которой вы мечтали. Она будет хорошей, снохой, это правда. Самое главное, совет да любовь молодым. Пусть друг друге души не чают, как вы со своим супругом. Скажите, вот мне секрет, сколько лет вы в браке? Друзья мои, 31 год! Вдумайтесь в эти цифры! Дай Аллах и золотую, и бриллиантовую свадьбу, иншаллах. Погуляем хорошенько в свое время. Самое главное, чтобы через 9 месяцев, как минимум, и 3 дня в вашем доме детский смех и плач ребенка был, иншаллах. Аллах гюлляраш улаш турсун. Sağ olun. Есть традиция, показ подарков, да? А şimdi bir güzel oyun oynayıp, ondan sonra подаркалары göstereyim. Yenge hanım вы, правильно я поняла? Yengesi sağ olsun. Buyurun, Yusuf Bey, siz de buyurun geliniz. Düğünlerimizle beraber bir güzel foto. Bundan sonra düğünlerimizin güzel hediyelerini gösterecek. İnşallah. Buyuruz maestro. Düğünlerimiz sağ olsun. Evimizden şillik var
روشلا دیا کردستان شفق رای جهانه کندینا ور دیرانه بگو من دو سردانه روشلا دیا کردستان شفق رای جهانه شفق رای جهانه Havayı Govent. Şeyse, bu günlerimizin hürmetine bir güzel Govent. Buyursunlar bizim ezdin güller. Khama khame tore emana khama khame gel mera wasna bintun zani tun be wasme man khama khame tore emana khama khame gel mera Can can can.
Зор спас, дорогие друзья, у нас программа насыщенная, впереди еще обряд хны. Ну а пока готовят наши подарки, Дунгюри, пожалуйста, разложите, Гюзель, Хадиель, разложите. Надирочка, Юсуби, у меня тоже есть специальный музыкальный подарок. Сегодня для тебя, Алина, все цветы, все поздравления, все пожелания. Какая ты красивая, машаллах. Пусть Всевышний Аллах бережет тебя от дурного сглаза, от всего плохого. Değerli dostlar, sizler için Azerbaycan milli rəqsi Dağlarda duman güzeldi. Ансамбль Бахар, Зарина Ханым поет, вы танцуете. Мы танцуем и аплодисменты, пожалуйста. Dağlarda duman güzeldi, kaşların kaman güzeldi. Dağlarda duman güzeldi, kaşların kaman güzeldi. Üstüne hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzeldir. Üstüne hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzeldir. Alıptır aklımdı baştan, geçmek olmaz mı kız kaştan? Seni mən yaman sevirəm, yürekten candan sevirəm. Seni mən yaman sevirəm, yürekten candan sevirəm. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqə etmə cəfaya. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqə etmə cəfaya. Başına yende, sana mən yarın deyende. Soyudlar başına yende, sana mən yarın deyende. Sənərəm dünya mənimdir, gözümə gözüm deyende. Sənərəm dünya mənimdir, gözümə gözüm deyende. Alıptır aklımı baştan, geçmek olmaz mı kız kaştan? Seni mən yaman sevirəm, yürekten candan sevirəm. Seni mən yaman sevirəm, yürekten candan sevirəm. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqə etmə cəfaya. Mənə gəl